Hi guys, nganamukela kule video ngizobe nginiphi recap yange season 3 episode 25. So ephathini ke leyo khaya ke after uMazambane equlekile bazama ke manje kumvukusa ke umemeza Mazambane lapho bezukhazi awuphiwe fuka mfethu. And then abanye abafundi bathi ngeke thina simele lento ngihlalele lento abomahamba bose kulo tsebusi manje sokwenza njani guys athi usifake yazi sesikazi ave simthathe siyombeka lapha yana eroomini lethu amthathe-ke baseroomini manje bafrazekile abazosebenza njani uMazambane akavuki ke manje uyaphenika kusifake manje ukuthi akakhale lapho uTsepulo eshilo ukuthi wena ubuloku umnika ama-shots Khaya wena nje ubuloku umnikeza ama-shots Khaya yanimeni kancane athi usifake guys I think une-alcohol poisoning yazi bambe ikhanda-ke lapho Khaya ke athi imani ngamazi usiphiwe mina ngamazi mina akhipha ugwayi awulayithe awufuthe-ke avuke fastulo uMazambane hayi-ke basho-ke uTsepu bathi awuzambezi so wake up back Mazambane avuke lapho kakhale ngekhanda-ke manje athi hayibo sho ekhandeni manje asho ukuthi hey wena usithuselani kanjena manje yini lento leyo yenzayo la lapho nje usifaka usambonile ukuthi nje usamencele nasebusweni namanje akave yigwala ngapha uMahlatsi uvusa utumele nje uyibambile ibhabhalazo sayishayo le ekhanda ke athi nje yindaba ungikhulumisa ngisho ukuthi ungangikhulumisi wena uvuselani athi lo uMahlatsi hey angakukhulumisa kodwa mina ngiyakukhulumisa ke vuka la vuka mali esikoleni manje angimolibe lamaphathi la into angamelani nayo le principal athi nje uTumelo yonke yona uDeclerk athi nje principal Ramathuba Duyoma lapho-ke mayihamba-ke bedlule emaklasini-ke uprincipal benoMahlatsi babone-ke la kade kwenziwa khona ibhathi nazithombe khona ey'hlebezekile athetha athi hayi mina lo badisa labafundi yazi bazongithola kahle aphume ediniwe lapho asale kulo uMahlatsi methi uyabuka lapho iy'thombe lezi abayinamathisilile lapho phezulu avela aphele insini ahleke yezo ngapha ubuhle ubhizi nje uvuke eluhlelo uyacabanga mayivuka amambona ehlela athi hayibo yini wena athi ubuhle ngaphendula athi ngiyabona ngicabanga le ndaba kaDeclerk uyahlupha yini uDeclerk yazi indlela nje asiphethe ngayo la asesibophele ngayo la ejele nje ayikho right sengathi nje sisejele nje la lapho nje uyambona nje ukuthi uyakhuluma ubuhle nje ukude nokucabanga ayikho nje la wayicabangela okunye nje yena ayikho lento ekhulunywa amula apha ama-boys-ke yasaleleke maye papa mfaka athi hayibo Mazambane usalapha yini wena lapho ukugaxa unyawo uTsepu athi yini Mazambane asuse unyawo vele bekhuluma-ke lapho-ke hayi ba-rivers iphathi bathi hayi kude shema iphathi bemnandi shema ayibushayile ekhaya ngaphandle nje kokuquleka koMazambane kodwa nje we-organize kahle ukhaya lapho babanjwe ibhabhalazi bavuka bayaphuza ukusela ey'gubhini and then-ke uprincipal-ke yabize-ke i-security uMetron nalo kade idomi yamafana kuzobathi isisu sithi bengithembile nina la bengithembile ukuthi nizokugada ley'ngane lezi la buka manje lezi ngane zenze njani la athi uthi uyachaza uPersista athi hayi phela lezi ngane la bey'ngena lana ngisesha mina ngingaboni utshwala uMetron naye achaza indaba yakhe yesisu ukuthi nje kuyimanje nje isimile sibuhlungu avele athi nje uyamsuspend uBaptista without pay athi nje hamba la wena Metron ungazuyikakele lapha ngikwami nje kube irawu Baptista Mncenge athi mina ngumzali nginey'ngane ngiyi-breadwinner athi hey hamba la hamba vumela lezi ngane ukuthi zenze umathanda la ngapho ukhaya ukhuluma nobuhle umtshela la eseyazi ngakhona ukuthi uzokwenzani mayiphume esikoleni uyasho ukuthi ubengazi ukuthi uzokwenzani kodwa usiyazi manje ukuthi uzoyenza into ehlangene nokusiza abantu yabo
ngapho u-Ami uyazama ukukhuluma noMahlatsi-ke emtshela ukuthi ubeka right, yebo akavumelani nezindlela uprincipal enza ngayo izinto, kodwa nje izinto ay'hambanga kahle ephathini. Ngapha-ke i-crew-na-ke ibhizi-ke i-worried-ke phela uBaptista uhambile wayokhuluma neSifake umbuzo ukuthi kade benze njani, babanjwe kanjani, sesuspendiwe manje bazama indlela yokuthi bazomsiza kanjani uBaptista. Athi uKhaya hayi khulekani, uzosuspenda nje few weeks, uzobuya nje esithola indlela yokuthi sithole ukwazi ukumnikeza imali. Thina kumele sishayele phansi, ayikho indlela ezokwazi ngayo principal ukuthi ithini beshayele yaphathi le. Uphela abiza uBuhle akhulume naye, uyambuza ukuthi ikuphi inkinga. Yazi mama kaKhaya ehlile, useyafeyila nje kanti yena ube-top student yakhe, ubengeve phasa nje, but the past few months u-downgradile yini. Atshela ukuthi akavuke emaqandeni, akenze kangcono. Ngapha-ke uprincipal-ke ubizile-ke abantwana besikole-ke uzobathethisa ngale ndaba leyo yokuthi badestroye iklasi, bafaka zonke lezi y'thombe leziyana le. Khona ababizile-ke abawu-4 phambili wabaxosha esikoleni, uthele ukuthi ibona kade be-decorate laphaya. Hhayi-ke mese sebaxosha-ke babona ukuthi bayathuka-ke manje abanye abafundi-ke manje sekunokusaba, u-Ama ubahlohla amehlo benotumela bayabukana. Ngapha uMazambane bagoba babheka phansi, guys. Phela lapho-ke le episode, see you on the next one, bye.